Imgadi lo baba onolayini ekhanda omhlophe ngathi iqhude ubani yena wancoma abantu ugadla uthi kuqala ukuthi mawukhiphile usiyolinda umthubi sisitholo elanga ukuthi aze aphenduke abheke nakuwe abhale ngawe bese uyavunywana. Uyafika i-technology ngithi ke angiphakamisa isandla sami ngithi madoda kwasiza ukufika kwina kwavuleleka amaciko amaningi aziwa ngoba kuma-scan group kwakuviva o-admin abakhokhelwayo mhlophe umlomo manje ngathi kade bedla ubhatata wasethi salute wasebabiza bonke usikhikile obhanyazile oking zoso ibo-ke laba indaba ayikanjena ubhanyazile supported dala semdletsheni usikhinkile naye sewa-convert semdletsheni King Zoso-ke yena-ke ulahlileka akaweli kumuntu so indaba ilapho into eyenzakalayo-ke ikanje obaba ugadla sobahloniphi sobiza ngobaba obaba balahlile abacula isikhathi sokudlala abangafuni ukuyocula becula abalandeli babo abantu abafuna ukuthi besebenzisa abanye abantu ukuze bekhuphuka bafuna ukusebenzisa umthandeni bafuna ukusebenzisa ukhuzana thina asizelanga ngo-YouTube ukuba ama-favorite ugadla or any artist sazi lokho YouTube ukukhuluma into esingayisusela engqondweni zethu esiyisusela ey'nkulumeni zenu enisuke nizenza yilokho kumele nikwazi ukhipha ipromo waye ukuthi ucule ngezinto okumele ucule ngazo wafaka bani ukhuzana ngoba le trend uyifuna ngenkanika asikwazi ukuncoma udoti thina leshele ihlombe umsangano sithi into e-right leyo umsangano nto leyo isikhathi sokuthi kuqwebhane abaculi manje sowaphuma ukhuzana usumthandeni akasekho asimuzwe noma ikhona lonto encanyana mhlawumbe engomeni kodwa asimuzwe khomba umuntu ukuthi cha ubhekise kubantu la uyayicula indlela acula ngani wena yini ukuthi sekudluliwe sekumele usosithalente lakho kumele usebenzise ingoma yakho ukuthi kukhulumele kubantu uyeke ukufaka amagama abantu ukuze uqale unyakaze angeke sikuncomeke thina-ke yabona angeke sihlale nje ngawo siyokhuluma nje iqiniso njengoba linjalo uma ubhedile lokho nje kumele ukwazi ayikho ingoma yakho phambilini yakuyahlisa umhlanganiso kwathiwa ivalile nanoma ngaliphi ilanga kodwa-ke uma usuzocula ngokhuzana uthi akwenze njani abalandeli bakhe bekushayela ihlombe shathiwa into yakho inhle kanjani uthi uzama ukuyenza manje uma uthinta igama lomuntu kabuhlungu uthi abantu laba abavuma ukuthi uyamngcwekisa ayikho loo nto leyo awusenawo untanga labafana laba abancane abaculayo ontanga yakho seberithayile sebeyawuyeka umculo Ali Mgube babuthuzani la uphuze ekhemisi ashele mhlophe yibo ntanga yakho laba uvikisana nabo asikho-ke lapho-ke ayawuthi sibheka ama-comment ukuthi abantu batheni ngale nto yakho-ke yale post oyenzile bani lo umacala edushe ngubani uthini kanti wena baba waqala nini ukucula ngoba ubhimba kangaka nje mina abanga ukuthi waqala ngo-1985 ubaba ugadla so yeah ngingangikhowutha-ke kulokho ubani uSifiso kaMakhumalo uthini lolu hambo lokubuka i-World Cup mahhala okuxhaswa kulo enye indoda lolu olusivusa ngezinkondlo zamakhehle ubongosazi bani Dludlu uthi not ubhatata cashing stray hayi phela ubhatata wethu sithela ubani lona uzamani biyela uthi ngeke ungaphuphi ubhala ngomculo oyedwa waziyenga umfaka Jobe ebhala ngendoda eyodwa exhaphaza abanye abaculi uthini lapha sibheke bani lapha igeza lendalo usirahle uthi noma bengabhala abathini ngakodwa ngeke ushintshe ukuthi ucula idede umdala hey bakithi hayi kubi ngempela ubani laphana uthi uvumani wavukuvuma phunti abanamakhono okucula ngempela babe ngakulindi owakhona lokho nje kwakuvele kugijima ingoma manje ke nina kwakuphoqa ukuthi nilinde umthobisi kwakuphoqa ngoba nakho phela uyisholo yena right-ke asazi-ke bafowethu asifuni ukukhuluma ngemisebenzi esingayazi imisebenzi yabantu thina sifuna ukuthi iqondile khipha ipromo ucule ingoma eziklina sikuphushele sikhulume ngawo sikhulume kahle siyibone into yakho ukuthi iza kahle uma uthi uzama uku-attracta elinye ibandla ukuze lizokusapota ngokuthi udele omunye umuntu-ke there is nothing we can do for you mhlawumbe lokho esikwenzayo lokhu ngabuka ngathi ku-useless komunye umuntu mhlawumbe
kuyinto encanyana engathi shu umsebenzi uyakhula elinye ilanga uyakhula. Uma abaculi bezoqhubeka benze lezi zinto lezi kuzoba ngathi kunenkinga ekhona kubona kanti ayikho into eyinkinga ngomculi. Umuntu kumele ashaya ingoma, nabo abafeza bashaya ingoma enenkosi phakathi, bashaya ama-melody each and every day. Nabo into encane bavuka bayithatha after i-challenge ethize eyavuka yayisindala kodwa encane. Nabo benzi bakhipha umsebenzi abakhombi muntu benza umsebenzi wabo ekhulumela abanayinkinga. Abese qhamuka umdodovu-ke wekhehla-ke because ufuna lokho vele ukwenzelwa ama-video-ke kukhulunywa ngaye-ke bese eyaphusheka-ke beyomcheck-ke abantu. Yikho-ke lokhu-ke akufunayo. Asazi-ke khehla ukuthi yena-ke uyithini indaba yakhe, kodwa-ke sizoyibamba lapho-ke ividiyo. Amanye asazovela khona la kule channel-ke silethele wona-ke, kodwa-ke abantu beqhubeke benze izinto ezinhle kule channel. Abasubscribe-ayo beqhubeke commente, like, share and do everything. Lokho angize ngakusho isikhathi esiningi ngikukhohle, kodwa abantu bengakhohlwa ukukwenza kuyokhulisa umsebenzi la ekhaya. Nisalahle isizwe udibana-ke ngokuzayo.